Rest pozerá videa od diváků z Discordu 72. Neviděl jsem to. Mám také tušení, že nie. Tak môžeme prebehnúť z rýchlosti intro, jak tam nejaké je. Takže... Až se budete prát, co dělá, když je off. Šel jsem zbaliť babi a vyfajčil ma dvakrát chalan XD. Aha. Čo je? Morečko, potrebujem radu. No. Najdlhšou riekou Európy je po A Temža, po B Rín. Jako, do piče si raz čukl, že priebaný. Najdlhšou riekou, dlhá. Najdlhšou riekou Európy je Temža, Rín, Volga alebo Dunaj. Nevieš? A ty vieš? No a? No daj. Volga, ty si priebaný. To myslíš vážne? To je halu, že to nevedel. To myslíš vážne? Teraz si robíš piču. Vážne, ty koko, ty si tupec? Počúvaj, jak je to Volga, tak zajtra ideme na steak. Dobre, no tak daj tam. Ticho. To si odkiaľ vedel? Typol som si, ty kokota. To je kokot. Koľko máš TikTokov, prosím ťa? To je dobrý song. To poznám. Tu hodil pesničku, tak super. Díkes za toto. A jinak toto je ten Zelený dým. Som počúval taký remix. Bol tam Hrest, bol tam Grinder a bolo to akože tá melódia bola ten Zelený dým, hej. Koľko máš TikTokov, prosím ťa? Toto. Aha, to tu hodil pesničku, tak super. Díkes za toto. Nejen v tu dobu, kdy to město spí, děje se tu moc zlých věcí, vím, že on ví, že já vím, co Okay. Ty bars. Okay. Did you know that penguins consider humans to be their own kind? Since penguins are the only animals in Antarctica that walk on two legs, when they spot a human from afar, they often mistake you for one of them. They'll walk toward you, thinking you're a lost companion. Even if a human is holding a camera or other equipment, they won't show curiosity or run away. Instead, they'll assume you're just another penguin. Penguins are very social animals and typically live in large groups. They use unique calls to recognize each other, and they have a very romantic way of courting. Some species of penguins exchange small pebbles as courtship gifts. If the female accepts the pebble, she uses it as the foundation for her nest, much like how humans use rings to propose marriage, filled with promise and affection. Additionally, here's another interesting fact. Studies have found that penguins actually sleep thousands of times a day, as they only sleep for about 4 seconds at a time. However, this fragmented sleep doesn't seem to affect them. Tam padol. Neurá sa, ty si strašné geňo. Rest, ako zatvoril token, keď ste ho zobrali na Malte do reštiky na steak za 200 eur? Že bol po piči. Keby sa mal tváriť. A podľa premiéra je podozrivé, že sa už nezúčastní. A tučňaky to majú smutné. Oni majú určité... nie každý tučňak to asi zažije, ale ich niekedy, keby tá svorka nepustí medzi seba alebo niečo, on ostane sám. A ide, ja neviem, 100 km alebo viac, koľko to aj snehom sám sa brodí a že dúfa, že niekoho nájde. A veľakrát nájde nikoho, chápeš? Tak niekde zamrzne a umre. Zúčastňujete protestov ako organizátori a predpokladá, že to riadite zo zákulisia. Aká je vaša reakcia? Spolu s Marťanmi to riadíme zo zákulisia. Sú takí mimozemšťania, tu sme sa s nimi stretli, mali sme konšpiračnú schôdzku v Púchove s mimozemšťanmi a odtiaľ riadíme aj... Otras. A podľa premiéra... Otras. Roko a jeho zážitok? Bol som z Beyoncé na lodi a Jay-Z je môj najlepší Klasiku, 11 rokov. Som sa s ním pochytil a potom sme sa pobili. No a potom som odišiel a potom som cestoval domov na letadle. A to bol môj najlepší zážitok za život. A z Beyoncé čo si robil, ešte sa priznaj? A nič také. Nič také? No jasne, to ten úsmev za všetko hovorí. Priznaj sa. Dáš taký sex. Hej.
Dobre bolo. Aj ti zaplatila za to? No. Že s takou hviezdou. Vážne, he? Koľko? Za pár dolár. Takže preto si taký bohatý, hej, bo ty Beyoncé. Za pár dolár. No ich dáme kolu, nie? Šupa. Ešte dať čo také povedať? No a s Jay-Zem som sa pochytil a potom sme sa skoro pobili. Si mal dať mu aj tája. Ne? A potom sme už boli kamaráti. Sa ťa zlákol. Dobre, sa nedá počúvať, mi zle. Momo? Halo, 7 dní. Kopiče! Kurva! Som zasekol radiátor, ty kokot. Straight here, Wes. I'm Lex. And Lex, what species are you? I'm a lion. Oh, you're so cute. Look at that big ball of yarn. I love cats so much. Now, I gotta ask, when you are not at a furry con all fluffy and this like that, how do you actually embrace the species and, like, be a lion outside of suit? I get really big, really scary, and I do a lot of roaring. Woo! Can we hear a good roar? That's a pretty good roar. Dobre, super. Super. Hneď mi lepšie. Hej, isto. Tiež. Grindr? Počkaj, to takýto no ma edit si tam dal pred 1 hodinou. Tak to si Hlava. Ani nemieril. No, ty jebe. Ale proti komu to hrá, mi prosím ťa povedz. Normálne 4 na ňo vybeli, mali 10 sekúnd na zareagovanie. Ty jebe. Fiction or reality? Pičo, prestaň! Ani jedna. Prestaň! Požiadavie. Útočím na ľudí! Čo ti jebe? Prestaň! Ani jedna. Prestaň! Požiadavie. Útočím na ľudí! Čo mu šíbe? Believe me that, but I wanna... Fuck, man! What does having fun look like for you? I took a two... Čo to bolo? Sup! Brajo, vydal mi za to, ďakujem veľmi pekne. Díky z kamaráde. From my village to here to see this event. Today I will bring them to my hotel and they will see something. Well, listen, let's leave it at that. Ó, Čechuň. Ja som si... Že to bude peklíčko. Hoši pičo, tak teď se poserete. Víš, jak je u nás kurva obchod Lidl? Prostě, vole, klasický Lidl. Vždycky u kruháče znáš to. Sup! Dendo Jo. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, od toho som si všimol, akože neviem prečo, ale jednoducho Lidl je vždy pri tej točke, neviem, ako sa povie. Hej. Je to také zvláštne, také čudné. Tak kámo, společnost Lidl v severním Irsku nedaleko Belfastu chce přímo v obchodě spustit zároveň hospodu, kam by ty vymrdaní mohli chodit na točenýho škopka. No jen... Dobre, to je kokotina. Stupidná. Let's see what this is about. Where the fuck is everyone? Are you serious right now, bro?
A to tady je furt. Každou. Je to prostě krásné, velké, zralé mango. Konnichiwa. Guten Tag. Já se napatela. Tia, Anna. Mělo být, jak se máte, rozumíte mi? Já. Hello, Kubík. Je brunsník real. Jo, je real. Já jsem teďko veselý, když vidím svoji holčinu, kterou mám rád. A kterou... Holčinu? Nice. Can you save the op? Jsem viděl videjko od něho, že tuším to bylo na Reels, na IGears, že hledá, čo to bylo? Hledá přítelkyňu. Hej. Jakože, a to tamto, hento možná byla ona. Nevím. Con? Yeah. Where? On your left. I can't find it, sorry. CS2 core. Can you flash? Yeah, flash coming. I'm full. CS2 core. Nothing, eh? B, they're executing B. They're all coming Okay, B. I'm rotating. Help, someone help, I'm full. Bro, 4 people, eh? Oh, they're... Dog shit. Okay. To best a chocolate, let's see. Milka. Let's see. 8, let's see. Twin Peaks. Twin Peaks. Let's see. Balenciaga. 7. Bruno Mars. Čo povedal? Chupa Chups. 2. Dove. 5. Let's see. Candy Crush. Number 1 and number 3 is, let's see, Skankers. Skankers. No, to jsou... Let's see. Let's see. Origami. Yes. To by nazval, že je blíže. Coca-Cola. Who is that? Green woman. King. King, grand woman. Let me think. Box. Starbucks. Yes. Barella, cucurella, Nutella, mortadela. Cucurella. Dobre, choď do piče, ty guma retardovaná. Ano, dobrý, ne? Neměli pachatele, tak to hodili na mě. Takže, pane Kudráč. Co ty tam fotíš? Pamätám. Pane Kudráč, dost. Viděl jsem. Nebudu sedět. Já vám říkám, ještě nikdo nesedí. Buďte ticho. Já jsem nevinný, paní soudkyně. Pane Kudráč, nechte toho. Vypadám na to, abych sladký vrah nebo něco? Sedněte si a buďte sticho. Sedněte si. Co tady děláš? No tak, pane Kudráč, 2012, trestní věci obžalovaného Petra, tak buďte... Já jsem normální člověk, mám rodinu. Tak buďte ticho a nekřičte tady. Nee, looks like Spain. Jakože nevím, ale keď sa ten človek ako nevie rozprávať u súda, ako sa to povie? V súde alebo u súda? Neviem. No tak je to také akože ťažké, no neviem, jestli je ako v pohode, alebo to bol on, ale také čudné chovanie. This is Spain or Portugal. Green and yellow? Green and yellow? Aha! Republiky. Slovenia! Slovenia, my goat!
Slovakia, is that the same? Scheiße. It's not, huh? Is that the same? To je klasik. This shit better not try me because I don't think they're gonna try everybody again. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Oh. No, no, no. Pero que salga bien. Mira, me gusta esto. To bol chlap, alebo... OK. Pikko Hulučo. When you're spending every day on your What? here it goes. I'm just a kid. OK. Nech sa páči. Nebo nevím co, nejsem Slovak. No dobré, já se chci zeptat. Co? Za kolik? 400. A co? Hele, vytoužení. Jenom jo. A sexuální. A rimming neděláte? Co? Rimming neděláte? Děláme. Designy prodělil. Jo, no za kolik? 500. 500 jo. Cože, a vy co, vy zaprdá, tam máme co zaschlý? Ale je to ven furt. Prečo sa usmíva? To nejde ven, za kolik to bude? 500. Vy se mi prodělil. No, a na jednou. Kolik chceš? Dogsbet, SMS-ka, ukáž. A co ještě tam máte? Co tam ještě máte? Co ještě děláte? Kouření, všechno. Ty koule vyžete? No, jo. Prečo vlastne kúkam? Vedel si, že keď si holíš bradu, mal by si použiť holiaci strojček a nie záhradný traktor Hecht 5192 so záberom 92 cm? Je to preto, že záhradný traktor Hecht 5192 so záberom 92 cm nie je citlivý k pokožke. Chápem. Brother, if you want your son high-level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. Keep on that shit! Akože ona píše novú knihu a no neviem, nie som si istý, ako to povedať, no čas ubieha, vieš, no kniha dlhá, vieš. Zahraniční pohádky pro děti, přátelství, láska dětí. České pohádky pro děti, jak vyrobit pálenku v méně než 10 minutách. Hej. Čo tam zase bolo? Drž hubu. Čo je zase toto, prosím, mi povedz. Old man Jenkins got me in tears. Oh no, let me see a combo though. Ooh. Us. Uppercut. Bláznivý. Čo je toto zase? Počúvaj, vieš o tom, že keď sa nakloníš na ruku, a jebná to, ty guma jebnutá. Čo by sa stalo, keby sme sa prestali úplne umývať?
Baktérie, ktoré prirodzene žijú na tvojej pokožke, Nie je sa začnú problém. nekontrolovateľne množiť. Pot a mas sa rozkladajú a spôsobujú nepríjemný telesný zápach. Odumreté kožné bunky a nahromadená masnota upchávajú pory. Výsledok? Zvýšené riziko akné, čiernych bodiek a zápalov. Koža sa môže stať hrubšou, masnou a náchylnejšou na infekcie, ako sú plesne alebo bakteriálne zápaly. Zvlášť v záhyboch pokožky vznikajú miesta, kde sa baktérie a huby rýchlo Počúvajte, vy Bez husáci. umývania sa mas hromadí na pokožke hlavy, čo môže viesť k podraždeniu, hlupinám, k zápalovým reakciám. Takže hygiena nie je len estetická záležitosť. Chráni tvoje zdravie a zabraňuje šíreniu baktérií. Tá už niekto to potrebuje počuť vôbec, vieš? Akože koľko ráta, akože sa, akože koľko on hovorí, že by sme sa mali kúpať, akože ako frekvencia toho. Akože, lebo ak povedal niečo ako jedenkrát týždne, tak hej, chápem. Ale ak povedal, neviem, dvakrát za deň, akože to je šialené. A neviem, ako to myslel. Nebol konkrétny, co. Rozjebalo v sprche alebo v niečom. Ja som nevedel, či sa rozjebalo v sprche alebo v niečom. Ja som nevedel, či sa alebo v niečom. Ja som nevedel. Myš mi tam preskočila v priamom prenose. Tu? Mi sa zaujímavé niečo počul cez sluchátka. Mal som tu myš? No ja som tu mal myš. Prišla asi na večeru nejakú, len tu nič nemám pre ňu. Ja ti hovorím, ja tu mám myš. Ja tu jednu mám. Jej dávam žrať. Počkaj, si myslel, že si vymýšľam, že keď som povedal, že jej dávam žrať? Jebe ti? No ukáž tu myš. Aha, fakt? Videli ste ju? Preskočila tam do gauču. Ti hovorím, ja ju vychovám a na budú sa nebude ani báť a príde sem za mnou. To ti akože nenapíš, že ti po gauči beží myš? Chalani, ja viem o tej myši 2 mesiace alebo 3, že ju mám. Keď som mal v kuchyni, ti hovorím, že keby rachnem rukou po stole, tak je mŕtva, chápeš? Ale pomaly som išiel od nej preč. Nech je v kľude. A keď odišla, tak som jej tam dal do misky jedlo. Nechápem napríklad, že by niekto dokázal dať pascu na myši, ty koda zabiť ju, chápeš? Choroby? Žiadne choroby, kamaráde. Tak keby sa ti to premnoží alebo niečo, ale ja tu mám jednu jedinú, chápeš? Kámošku, nevadí, že ští a sere po celom dome? Počkaj, taká malá myška, čo dá jedno hvienko maličké. Pohoda. Upratovačka, každý pondelok a pohoda. Tie outro songy. Pozerá videa od divákov z Discordu 72. Relo. Dobré videjko. Vidíme sa na budúce. Čau.